I predstavljamo početak videa, odsjetite like, subscribe i zapratite me na Instagramu marašx3.official, a mi ćemo se odmah baciti na video da nastavljamo gdje smo stali u prošla dva dela o novoj epizodi Govan Infinity, jer je danas izašla zvanično treća epizoda, pa da se bacimo na ovaj video, da ne dužim dugo. Treća epizoda serijala Super Space Sheriff Govan Infinity vodi nas na novu dimenziju i uvodi likove koji proširuju univerzum ove priče. Kiki Iwagi i Kotobuki Takanari, članice Galaxy Federal Police Forensic Division, koje igraju ključnu ulogu u slučaju kojeg Reggie istražuje. Epizoda počinje tako što Reggie Doki, poznat kao Govan Infinity, prima dojavu o novom Emorgen incidentu. Tada su negativne Emorgen energije na Multi-Earth 5109. Staroj zemlji u paralelnom univerzumu. Ovaj incident je vrlo čudan. Ljudi pogođeni energijom počinju da se transformišu u mehuriće, kao rezultat uticaja talasa, koji ne samo da narušava njihovo telo, već i njihovo osjećaj identiteta. Reggie putuje na ovu planetu kako bi istražio uzrok tog fenomena i spriječio dalje širenje negativne energije. Na scenu se pojavljuju Kiki Iwagi i Kotobuki Takanari, iskusne forenzičarke, istražiteljke iz Galaxy Federalne policije, a one već rade na slučaju i prikupljaju dokaz o tome kako Emorgen talasi utiču na telo i žrtava. Kiki Iwagi je inteligentna, oštroumna i vrlo energična, fokusirana na analizu svih detalja koje ostavi ova misterija. Kotobuki Takanari je njena partnerka i borbena snaga, pored nje stabilna i smirena, balansirajući Kikin entuzijazam. Njihov timski rad i dinamika su ključ za razotkrivanje misterije. Kako trio istražuje temu, nailaze na očigledno rastuću koncentraciju negativne Emorgen energije. Naporan rad na terenu otkriva da su ovakvi talasi povezani sa emocionalnim stanjima ljudi, posebno osjećanjima revnosti i osamljenosti, što omogućava talasima da se šire i utiču na žrtve. U trenutku kada su na ivici pronalaska ključnih dokaza, novi Emons napadaju opasna bića stvorena od same Emorgen negativne energije. Oni polako preuzimaju situaciju i izazivaju haos, prisiljavajući Reggie i njegove savjetnike da pređu s analize na sukob. Kako situacija eskalira i opasnost postaje prevelika, Kiki se transformiše u Govan Luminos, sladni svemirski šerif koji koristi Emorgen energiju Joy, radosti. Umjesto negativnih talasa, ovaj prelazi ogroman moment, jer je prvi put da se ova verzija Govana pojavljuje u borbenoj situaciji, donoseći svetlost i snagu tamo gdje tama prijeti da sve proguta. Ona se pokazuje kao snažan borac koji uz Reggie uspjeva da se suprotstavi Emons bićima i nastavi s analiziranjem incidenta. U vrhuncu epizode, Govan Infinity i Govan Luminos udružuju snage, jedan nosilac energije Anger i drugi Joy, da bi zaustavili širenje negativne Emorgen energije. Reggie svoju agresivnu borbenu taktiku kombinuje s Kikinom preciznošću i energijom optimizma, pružajući gledateljima spektakularnu borbu protiv Emons bića širom Multi-Earth 5109. Njihov zajednički napor rezultira stabilizacijom situacije i sprečavanjem daljeg transformisanja ljudi u mehuriće kroz kombinaciju borbi i analitičko razotkrivanje uzroka. Epizoda se završava tako što trio na kratko reflektuje o tome što je uslovilo pojavu talasa, ali da li u pozadini postoji veći plan. Napetost između istrage i neprijateljstva se smanjuje, ali ostavlja prostor za nove teorije o uzroku Emorgen fenomena i budućim pretnjama. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako se vam svideo, ostavite like, subscribe i zapratite me na Instagramu marašx3.official, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!